Beta boleh guna siapa tu mai, hena guna baru taki na yan rombongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni na guna baru taki ngo na yan rombongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tumani o mai na vito na kabe kina tini karuai nung bongi lebu. Ena guna baru taki sekoya na yan rombongi enam pula FM, enam bandua, ena sere. Ni sambul binaka sai koyongo na bagaleleka ni non de tukutuku sama isolia na non i bol ni badengu mai na taka ba mata ni tu o pio tikundundua na minista to manda ni bingara ramba ke na bela ko yaki gome balati ni tobi ko tiko na kensa ka sama isolia telanga kina na non i bola ki buan sipika ni bosela ni kuwa orita ko tikundundua ni binakata me ba ataka non ngauna ke na non mata bubale ka pambimbi keira na nona leuni koro mai ndela sui mai teilebu orita telanga oborenge mani marama ni sa matata be koya na mate tobi tikundundua ka tomana ni okoya e nduo beira na tamata kando tuta kana mata ni tu pambimbi na bingarabi beira na leuni bonua na numine na susumte koya o Alex Okona me bakani lebu telanga na ndingding rawata be Fiji first and be ndingding sa oti sama isolita lebe Pravin Kumar Bala na ministani be bagabaletaki ke na takataka kataurti ko pio tikundundua oya na tambana ni bingara ramba ke na bela koyaki oreta na be kaungo borenge mani marama na nonda prime minister ni oti na nona maisolia na nona ibola ni boedingu o pio tikundundua sama ililu bo ni talanga ni mata ni tu na loma ni palimendi o inia siruratu na minister ni tetei sama indingi taki telangao Vijay Nath na itutu baka buka ni minister ni bela koyaki ke na takataka o lona Eden esa na buka tigo ni minister ni beba baletaki ke na kena marroi na beka tua politikenda esa mai lewe ni bosela obo o jili la kumar kasa na taura na itutu baka buka ni minister ni buli Rome bosu mumbulu ini kuwa e ruotale na lewe ni mbosela ovou. Sama indingi takio Mikael Lewere metawana ni ndamdambe kalal tiko na Tony Beisanga ni oti na nona mailenga na tiki buni amba kiongo o Ratu Bileame tangi betaua. Sama ilewena na mata ni tu beli utaki o Jilila Kumar ni oti na nona maikere na nona boadengu o Dr. Neil Sharma. Kinangito, ertu sabang nama tetiko na nonto dorbo lewe ni timi rakabile abitu na kena tobule merawati na ganga na London Sevens ka baka kina na kena rawati telangana itotobi ni World 7 Series dina ni ratu menganga na Glasgow Sevens na mataka ni kuwa tugu no Ryan ni rasa baka nanumitiko na dorbo na bimbi ni nonra baka nama tayani kina London Sevens na madho ngo onu ni tigo Ryan ni na sianga ni dua beira na dorobo na maboa ka mekua telangani bata otaka na non rotu sasanga o vite tumbu bata ke Samoa Argentina ke Canada mai da bekiri na baleleka ni non de tukutuku ni bwading vinaka Ni sambul benar turun na kini marama ni bulu benar kada dor bau kini mone lewa ni sambul benar mone en do talem no no wa wa katalau en mataka nei dai en vendelana mai nei tasiri no bulu maleka go ni milote nei sorta boa en lomo ni bonua mai sanganga eu bulu go Samuel na no tanga ni wa wa katalau en radio Fijuan nan domo vitina go gani venu mai no kini diwa en be mataka moni tiki na pagruka ni kai namaka